Hello everyone, welcome back to my channel. Tunilai keo video hi Moreh nu Momoi hin ama hi nurse hin government nurse tu to PAC vaccination ki kap namuna hi duty po ji hin chuting le ama hi Moreh alert along admin hin na tunilai covid chungchang hi buina a hi lo le ta san lo na thu za alengin he jong le tu ni khwa hi he the kham ama medical hi ji chana aman mi pi ho lungki ho na ding a he kham hin se pi diu hin hin question kan do ding chidung ji a che hin don bu diu hin hi ji chun alangai wen lang hi chi apara hi na phat chom pi diu kine momin hi ji chun ipi jong le ma sapenin ka zana chule ka ngai lut na salam momoi ka hin pi moi namaste bol te tu lai covid omin na namaste tu hin dong pantang ka tin na khai le moi thu do chu ki panta tin na hi chi ma sang chun corona chung chang momong hi thu leng ai lo le thil leng video leng thulam leng atam be se tan nang malung gel question ki do ma sang hin se ta dio na cái lùng gel hin na anh dia ai mi te hin corona hi ita san po vin na ai wangin corona chula ita san po vin ai wangin ita sa hung dam mo a hi lo la ipi ham khat hung ti le doctor chu izon vin doctor ita san tho vin na corona virus a hi lo la covid vaccine hi chi hin immune booster api ti ho hi doctor say mama hin ipizia doctor say mama chi kita san kit lawana ipidinga chu idam mo ting la doctor chu leisin na dinga pachina ki gel kit hi in na ai wangin ama ho doctor say mama hi to coronavirus hi na research and bolwa hi chi virus hi hi in ama ho say mama hi in ta san dingin phaka sai ta san thei dol ta hi enge ke jong ka pomin aku tile thu do cho panta he te corona to ipiham politics ni hom ho jong hina akisai na umlo be hi bo be politics to corona aji chu politician ho jong vaccine ki ka tai na aban le vaccine ni ki ka ji akum ni zawa chi de hi la ko in nurse le doctor frontline worker ho cha kap di ham ma sa pe na ama ho achi la ko in midang avet ta ding ham na aban le politician ho jong hi Covid-19 tam ta cho ai se helawin ka mai thei hina politician ho jong tam ta chi ta cho ke wang ka het thove aban le ai ho hin ipizia nei le ho covid na lo ipizia e ho bo ti ho hi se evin e ho hi adi ta se ai news more alert na bo zaw ta bang hi vin na news mai thei news ai za wa le mai thei ho jong a chi dim se na phaya oni si ta banga mi a chi dim he more sunga jong am na ma sa pen hi am ho a hi na ban la sil zong ki bol hi inu zong ki sil hi in hoi sela am ho na ma sa pen no hi ipiham hi chi chu hi le am ho zong anavin i ho zong inavin ta khaden a ki bol nai ti chu ka sei do no me hi koi ma han chum boy ti nai chu na corona chun ken no kana sei zin na corona hi itia ta san lo di hi le dam lo na zo siang khu mi scientist doctor on ain pu do a cha ki dam hin na hi chong min ai cho ma chun ain pu do hin pathin thu tong ai kal nam pa ka tin ke malung gela na aji chu pathinin scientist ho doctor thim ta ho mi mo ve na dinga ain chi min amman cha la hin na pathin thu to ki tu mo na wang ke ma personal opinion wang ka nei poye ai chu ai le moi tu ni tha ka do ma sa num pen chu hi chi hin vaccine hi ipi hi zaham chule aphat chumna ipi ham nen se pi wo vaccine akiti phat le vaccine chu inat hit pa dam doi chu hi di po in hi jong le vaccine akiti phat le immunization to akisai a hi in immunization ahung kiti phat le immune asu hat a hi in te ka anan malayin TB tuberculosis mitam ta anan na in anathi in ahin tuberculosis adinga chun BCG ahung ki siam da in vaccine ihung ki ka tawin tu hin pathen nung se nen TB adam mo umjong le vaccine aki ka ta ji achun anat hi mi pi son thein ho jong om be atapon izana hi jong le lawa hoita adam do zo ta in TB a thi ti ho jong om be se tapoe so le vaccine aki ti ting da vaccine hi chapang ho ki kap tam ta au min
athlang pi a kan sei ding he measles ang hita measles a thi jong chapang an umin tu hinwang measles jong je i jong hoi se la vaccine eka phat avin pathen nu se din measles a thi jong tapon je i a thi jong tapon vaccine kiti cho achom lam ta sei ding in immune ha sa tina a he ai kiti selin chule anina ka hindo num chile corona iti ti le covid-19 hi ta san the ham chule ta san loading ham ti hinin se pi wala corona virus kiti hi ta san the a hi katin na chu hi le ei ho ei mi te population hom cha bon mi tam ta pi hi ani kho a chi tan nat dan jong hi aki chom the azing ta en masang la ya nat dan to tu lai hen mi abang khat khanin bu se khosi positive mo hi iti ovin a hi wangin covid jong chu a severe o min abanda mild a hi en tham khat him khosi a fever hin ne ya ikivet do wa alawa ikizen wa alawa hele hi chi a virus chun ilangs ani achai thei ji hin to a mi tam ta pi ho het thei ta ho jong a thi pha na hin ta san lo thei din ka gyal ta poe aban le athumna chu hi le ka indo num chu vaccine ki ka ba ve thau ding a hi le ki ka te ngai ham ti hi in zo kan sei ta in BCG vaccine ikika ma hi jong le TB chu kin thau a hi to jong hi covid vaccine hi ne ki ka jong le na thei na chance cho ume hi wangin aven do na chance hi atam zo a hi in ti ji achun ne ki ka ma na hi a hi le zen no ma hi aji chun dan chun immune cho ha ta ji a chu low tablet ho ana dam the hi in evanga na ki kap lawa na ting la chun low tablet hon na zo ta loading a hi ai ke chin abana ka hindo nom ki chile vaccine ik kap lai ta hin buina ki tu tale ipiti ding hitam hi chi hi le public chun het lo hin a hi wangin medical la he asunga he training ki chi so ke a hi in na vaccine ki kap ma mi kha chu boina hin nei ta le ham AEFI kit in ke ho hen ready a ke koi so ke immunization mun zo si a he APT sai de ham vaccine ki kap na mun zo si a he vaccinator chun AEFI kit adverse effect following immunization kit in hi ti cho a kit na chu lo he adrenaline aban le tu a nang man lo chun ki to pi lawa boina pe na na ya he le a lo hu pen tu a vaccine ki ka pen chu ha pe na chu ki that na aban le nang ma chu ki safe do te ding din mun a hin ki cha ding in cha poe pai chale angana ti ta tin cha hi asymptomatic positive vaccination hi abui da to hi ke man ke ka namun ke ho ka namun wa hi dung zo ya ka experience a kan share ding hi en azi chu mi dang kap namun wang ka hepo in ke ho kap namun na hin thla i za nam khat hum ki kap me ta ni kha na hi mi za khat wal ke kap me hin pathen lu se nin tu chan hin i ma cha aboi poe a he wangen ni khat hi mi khat na hungin ama cho asymptomatic positive ana hi da na in ka ovin boina wang i ma cha poe ka zo hin ama jong fever ana yen vaccine chu ki ka ma hela fever chu compulsory etabang hi mi atam zo wang chu nya khat ata sa dam mozi azi chu lo a hi in na tui bo se ke ka mi lo ji chun naw sen ho vaccine i bol phat la khon zan la khon anu te im lo he fever na i hin hi chu hi le lo ki ka mi ta ji chun ita sa chunga chun ya khat no mo na omin na asymptomatic positive khat he ka vin pathen long se nin a pe cha a phat cha treatment ki bol i ma cha ti poe ke sin abana chu hi le tu lai a ki ha thang le hi chi zombie tu ya ki sei no ho nang gel da ni ti dia me le medical langa he dinga chu vaccine ki ka ba hi zombie ki su ding ti hi ata hi da me lo le min again cha jamo se hi dem coronavirus hi lo le covid vaccine hi
medical scientist lin ta thim ta na hin sim do hi in hiti a proof ngan ta bang hi in hiti bon na ta san lo wa hele ai lo wa hele corona dammota covid positive hi a iko mi vela mi tampi hi positive hi a oxygen ki bu hi lo la ventilator ar ta hiti ho jong covid dinga ki ta san lo wa hi wanga zombie ki su de he ki ti hoi la ya a phut na lo zo ki ta san cho ta san lo be ding thil a hi sai yong imo sai lo du he azi chu e ho khang dong lang ho chun to na in ki nei jong le inu ipa tew khat la ni so na ta sang la na lo ki ka nom lo de hi in azia mi khat la ni lo hong ki ka lo jong so boya hong boy ding hi to ana se ji kyong ka pomin azi chu to hi nu te lang pa te lang te ate lang ho ko ma ki kap ding ki ven ding he ti le zombie na tiuham ipb na tiuham ka so num pu be ti ven na ke ko ma jong min ha ai ha to a he na te lang ho hen mi mentality elo le issue lungling wa hi adi ka sapon na proof ni lo jisen proof ni le wa ju sei di lo le na to na to jong ke lo tan ipi jong ne se chu ki pa min abana asagi na chu ka do num chu microchips azawe atiu hi iti na gelam na ta san na me lo le a hi ham a hi lo ham ti ke he num vaccine na hi microchips zaw thei pon te ka ti na chu microchips hi le solid hi hi in vaccine hi le liquid form ma hi in na si a to microchips to ake sai na wang poi abana microchips in boy pi ding hi scientist to hi in vaccine hin boy pi hi medical scientist hi in medical scientist in microchips lang an boy pi ding jong chu ta san poi asagi na tuin agit na hi tantin somi ke do di hin na agit na ka hin do num chu vaccine hi akikap thading le akikap thelo ding ho hi itabong ho khu ham koi tabong hi ki kap theya ai lo le koi tabong hi ki kap lo ding dol ham akikap thelo ding kan sei ding akikap thelo ding kan sei ding adang si chu akikap the hi ta in na akikap thelo ding chu number 1 pregnant women na now what hi ki kap thelo ding tu chana hin now what ma ding hin ipiham phal na nai po in na lactating women now noi chep lai ho he ane ki sayin tu wang hin government in phal na hin petai na now noi chep lai aki kap thelo ding chu now what hita aban le lo khat na ne brufen ham ai lo le texim ti ho vel ne ki ka ma allergic na ne na pom na bol ti la chun lo to ne ki to pi lo na nei kha la wang chun ne ki kap thelo ding aban le vaccine ne ki ka pha la chun heart patient hi ala chun na pulse rate ne ki ve sa ding pulse rate 130 above for chung aki ka thai pu in SpO2 aniam jong la ki ka thai pu in ne ki ka thai le ne ki ka thai lo chun na ka di ho in hoite in vital check hin bol vin tin chiteng le ne ki ka thai lo le chun na ka di lo di wa hi kha chu honga le ke mo ka ba hi pun pulse rate oxygen pulse rate ki di hom chu ki chi chana ki ve hi in na ki e level ki kap dan cho na ki chi tan ka thai lo hi le amai ni ka mo ti jong la ki hot ki ka di ki lo he na okay ko da chu hi le vaccine dang hi tu la group lo ha sevin na e ho group morela da dong ha sevin vaccine dang sim do na ni ai akum som la lu je ti vin iti dana hi chi hi Covid-19 vaccine hi gang chala hin sim do ham hi chi wang hi government policy hin te ipiham khil khala bolum hin te ti ha ki thanin chi ne kha in se chi di vin ka de covid coronavirus hi covid hi ipiti ham pandemic hi ta azi chun pandemic chu mi e ho pa se mi hem pul ta bang hi ta azi chun agam ma wan noi lai si na khut khana hung na hi zi chun na scientist them ta elo la ching ta mi tam ta hi a group ma hung ki thu asun la jana imulowa min research an bola koi ma chai mi ho hon jong sum la pa it ta lo aban le machine lang ho jong so la ya to la ya te ding in na mi hem thlo jong khang to ta in machine jong khang to ta in lo sim na jong khang to ta in na hi ji a chukum khat la kum ni ki ka min hin sim do hin ta san wel ding im cha poi e hon gang chala hin sim do iti wang wa he ama ho hin so ta pi
ipiham handrai eva khat handrai eva hi thelo teng le khat handrai eva hi thelo teng khat handrai eva last atu a ho ikika ni Covid-19 in Covid-19 hi safe in elol apa chom pe ne ti a hin pi do hi in na ahung gan na azi chu mihim pul tabang hi phana chu agam hi mi apodo oding affairs apodo oding hung ki chu ta na chi phana chu hung gang jing he asom na hi question kasim la azaw di pun na hichi ka do nom chi le a group la azong admin hi hanin group somli som nga som gup lang evetu bil hichila ya hi nang medical ana tong ni hi chungken ka de ka sei the pun na hi chung cha hi hichi medical lang elo nang ma advice ipiham mi pi ho ko ma ki kap lo di thui ta chom chanin sei pi na moi ki kap lo di thu pa wang hi tu wang hin government in force ka ding atitai na azi chu government dinga jong chu alo thailo hi jinam ti le vaccine ti ka ma hi le e ma na jong la vaccine ne ki ka nang man na pi son na pa na spreading pa hi all la hi en ji a chu nang chu lo ne ki ka tai tiu te lo ki ka lo khat chu na ina na lu sa anom lo de he chi banga chu mun chom to ma jong certificate ni hung ki hol de hi na school kai nei han lang zo la chapang ho jong ki ka do he tu hin jong chapang ho try able ta ve na aims a chapang ho awang cho Covid-19 hi in Covid-19 hi poya to hi try able lai ta in chapang ho jong ki ka ding e ho chun inop la ki ka thai inop lo ki ka lo thai itina ve chu ilung gya lo hi na hi wangen mun zo se a vaccine certificate hung ki mang ding in a umta in na dukan bol jong thil cho jong chi hi so na comment na jong kan na sei ji in comment ka bol tha jong la ahung poi moding dan chu ji achun ikika ma hi le e dinga chu mzo se akina wa hi jingin holi chi jong la hungai de ta na hoila lai chi di jong la hungai de hi ta ji chun hi jong la akika lo hon wang lung se te in ni ka wale khuti khati ti ho he mi pi la in sei da le hen ka ti aban le he nge e ho chi hin kho u chu pathin kho na hin na e na ai wanga pathin in dam na ap su wa ikiven ding dan pau chu e ho kho na hi na te ka na en pathin kho na ki ngam thajing lekha ke simlo exam lai le nei pass o ki ti zo kan na lo hi in chi a chu ikiven diu hoi se la pathin ko ma itaw diu hi ki pam le en tu na moi na phat man luta nei pi a USB channel adinga nei se pi zivin na hung dam in lang mi pin ai phat chum pi te ding ka kinemin namaste bol ki ta te o ka be mang pha o ole